Ikut kan bermakna ulamanya yang pertama surga kedua siram dua. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Kiban mau pendapat kah cok? Apa dia? Apa yang kita kayu? Kiyu. Ki thapa buci tiga. Ki thapa buci tiga. Hanap ke minyo dua hang uji apa? Minyo si pa sing ramai kan mana yang dua pun empat. Pegah ju kibah hinan dengan buci. Buci haram jadah ikrif koma nang. Dapat mah gitu kan. Ya mai dia urung tu hafal ni ya. Temu dah le. Pu ya le ya pengaruh lama la pu koma. Temu ke boleh kumi cukup. Ya mai ikrif bali. Tu ni dia oh. Iya. Cái hấp đấy không mà bê cứ thu đi Kiban naman tabo. Upang kang pajo buka tu. Kiban naman tabo kata-kata dari kah ka buci. Ha? Mula pega mau đường nào đó pega cái lagi tong lagi tong bro cứ ha nè. Anh nên chặt thử pa ukra nữa á. Pega thu, bạn nào ba lê đó. Lúc mẹ mấy ai việc lâu bữa bu cứ hương không. À bê cứ. Cái pre có đấy cũng. Ma meo bagi kah meo buci meo mate kiban. Punya mate yang siana tepule ju cilang raka ku jo hi de ho ku di hanali ya tayang thogok nyo na pu mai ko ya o mai ya bo pa ya bo pali. Ye ke ku Bakah kiban eh. Ay kalau gitu. Ya bo pali. Abu ci ya kai kelipi ji pegah ba ngai ko politik nyo putih ko mai lam te mai abu ci pali ulama ko ma pegah ke kai ngangkoi. Yang kau itu nak go ulama itu nak Yahudi kamu Yahudi Mana pegah haji you baik kot pemilu kiban menurut kah? Apa pemilu mai pegah ya kan pemilu negara politiknya itu baru pai dulu deh Kanada apa negara itu aja pai dulu Kanada awal lam bak pisang tengah katro Kanada nganya go pira kate punya libo hitam boleh libo yang lah kayak dua kata jawab boleh ya bahasa dia lah Inggeris. Oh mana aku putih. Juga broker berada deh, pergi broker panen itu orang dia. Yang ngandung rupa lewatnya kakak yang ngandung nah ya, man. Yang sana ni, kupu kuliung kubu ya jak limbu. Ya oh mi Yahudi, ya mak ai tang yang Yahudi nya. Mai. Hah? Ai menyam biasa kan menyam kamu. Ba urang kerayu, me urang me nek me mentau but. Nyan kau urang raya keun, nyan berarti nyan nek miet. Anak mereka hana pendidikan kurang teh pendidikan. Ke kedai kau ya teh ubur ke teh pendidikan. Pa ne wa teh ubur ialah kai pikicap nya ngalimo manung. Maka ngalimo manung oro cincu. Kau lagi hiat he. Kau pegah ko, hamna dah pegah pilih. Ngonta kagak unta ngani. Kau urang ji hai beli nya jen trau ah. Nya mati urang paling ya ceng ke ji ro ka male wace ya di ngong ke yu pegah apa tiga yu pece tiga ngong ke tu nak tari mumpo ko de ku bo ku teh ku plah jo ku pagah ku jo iti. Ya apa teh kan. Si kata-kata bego atau kau buci. Kiba ada pegah kata hanan. Oh bakah kata-kata bu temu katuna mai bu berangkap pu. Punya urang menan ada api kata ham dat kata pilih kate kata ji puro urang ka klau apa ne dong rat harap kan lem putu kabe. Mai thalong belati baju lewa Inggeris dia dah. Kapan? Di malam 6 lego dos. Apa pali? Nyambak apa mak kumi sang kan donya. Rogepo. Iya boh janeng pali. Ngam kulo pumate. Ai jam lupa kan dong yang urung. Ya. Okey, Cho, terima kasih, Cho.